Ulampang kayang darbar thoan kecela Thomas Esangma hakasngi pelai ulaang bakayang darbar kakwa ban penenkam no dakakor artificial intelligence hapo kayang darbar ban alat yakadikot ban keren haktian chong bat haba keren shakila pathai kubor Thomas Esangma ulaang ngidang wat kacinyarap nagi agency kibedai bat kene kebenta bat kumcuru na kiri pang ban penderung ya ka artificial intelligence ha ka song darbar ka ban sawan ka temu jongane kalong ban ailat ya kedekot bakin keren dalaki jongki ketien bat ka pai khmat kalong ban la ban penkela ya kini ketien syaka parang lemba ka artificial intelligence ulampang ulabancur halor ka kam ban ituno ya ka ketien karo bat ketien khasi jantia bat hakaba uladap panciet ya ka thup kerteng jong kiri pang banyarap halor kane ka benta bat hakapor long darbar kini ki agency kindon lang baik ban pet perman bat ai ya ka cingmut ka jongki bat haba kubur halor ka cingya jong ka yeng darbar syakmat ban penuna ka cing penunkam ya ki kot kisla ulampang ulaang bahaduk mentah kimparla ban kot syaka 4% jong ka cing peruna penunkam ki kot handrai kiladon pat kit kot kibala mencur ban pedang ya ke notification hakrukom klaim penunkam ya kikon hakawe perkaliang ulampang ula pentip baka dorbar mang tengka jongka yang dorbar thoan cerla kan sedang nadu ka khandro terik hadu ka arpunyo terik jong urampang ulampang ula pentip bro baka business advisory committee kala ai ka cing mencur ya kisngi bat ka tarik na kebenta ka dorbar mang tengka ulaang baka song darbar kan long prasngi bat ka BEC kala mencuru banbu hadu sansngi na kebenta banya keren yakikam bala wanra dak sarkar bat laisngi na kebenta banyatai yakikam bala wanra dakit khot shimet lane dek private member business ulampang ulapan tepru baya ka mang tengka jong kecerla anwanra aka alpuitrek urampang da menteri rangba jong kecerla bat habak lipat balai la penlong kloy ya kadarbar mang tengka jong cela ulaang baka cingkot ban penlong kloy ya ka song darbar kadai namar ka cingdon ya ka election MP ngidon kam ban pendap no baro kikam haswa ban wan ka cing pembena ban penlong ya ka election la penkut ka kerwo na ulampang hakabai dei bakane kebenta nakalyang jong kinong alam jong ka voice of the people party kiladap pan ai da ka cingtho sya ulampang kayang darbar thoan kecela ba udai banbu da kinong translator kenang ba ki member baro jong house kin sungtho ya ke ai ke ba ulat keren bat lada kecia balada kani kecing tho balapha da ka voice of the people party kan omolong setia nakalyang jong ka voice of the people party kelsim da karai kinamla ban simenta ha ka governor speaks te hakadi kan ke sen ke bahar ke session ke party session ke mangin song Islam te ko party ni sore ban aji ko speaker ban kentu yu ba lada dei ban ai ke cikran nagal yang jonglan la oh shai ba tadi ban ke english ke ba lada ulat umma man kan ko bagi penpau office jong speaker ke dei ban oh you translator na mangin sutu ego ipa ko kitin ko la keren de lada ka office jong speaker kamla ban le ka nagaliang ka jing party ni lalai bangin medon bata ka governor's address ano mar ba speaker wang mangin pendeng ki translation ka governor address ka kamde da ka jing tho ka de translator uban batairu hakap kat ba ulat udang ajing kren pondon translator uban translate ke jingkren ke jumlah larja bahwa nagalian office speaker kambo atau pembaca dan yang kata ka la syai makal ongi bala da ka office speaker kamla ngila da brayo na ka party bangin medan bentah ka governor's address mo ka jingkren jumlah but akina kindat singi nai ni iba nagalian chief minister ka bade ba kanya ke da bade ba ko yuta bang menuju kula banek no nam PBB atau kelayok tin yang parwane kendo ni ap kumba nagalian ka menteri ka bade pet ya ka kala keren bahkan sa penbet ya kata kesni ringkat uci masa bikin kot ini ya kata kor ke baki ken kot yang ikut sini dalam kamu ada mentah kalian ke deh haduk mentah hi ka padon padon ko jiptet na kalian ka sorka